Councillor Lutherodt ena nede abankawa egu ne nsai waye dai ene se den LUMBA ewu achi huntensem nanu ye amukọ eye asемdibia ena de osi ebusua panyina nan ewo nsentwere fo nhie mu no se dede LUMBA obi ebuka se woni baby esi dede LUMBA bia na odi tro na dede LUMBA kura no yesie no oni fia ewo East Legon ho na yesie dede LUMBA asin beto odwa na Councillor Lutherodt say ti de moye ni na de moye no obi ene ho ma musa tumi no se monkosie dede LUMBA ewo enkran ni fie wo East Legon no ne se gama nche kran de enim ho hwe nti saa de a monko na monfa pikas o hye mrante ne so monko mfa pikas ne ho ahwa enkotu emu no every LUMBA fee ho. If it is true that LUMBA, as is alleged, has been buried in the house, I want to ask the Ghana boys in Accra that we shouldn't wait for the police. Let's move to the resident of LUMBA. And I'm calling action now for the desecration of the land. Walk to the house with pickers and not fighting the human being. Enter the resident of LUMBA and let's find where the body has been buried. No, but I say, or can't say me better about Trana. A yabam of us, I say, men, how can I? Adio ye wo wadwuma enye wadwuma aya bambofo ene ese omudi sa adwuma ene saade a asem na okan wano akoyi uka ano yi yedidi nchene yedidi mbako ehira edome ti se wo kan asem bi na mo anhwe ne yi a ebi wi asem be bi edo beko no ti Councillor Lutherodt asem okan ye se de LUMBA o hye mrante no kutu pase omfa pikas ne ho ahwan enko ne fi o nkonko tu LUMBA emu no enu ti asrafo ache no abambofo ache no se asem okan no wanka ne ye enam se asem okan no ama ese bimo ya tese bimo kura de moto ekogina LUMBA fie nanim na mmom anya kwan entimi enwra ho ti wo hye mrante no kutupa omamo ga ayen nkran ho se omonkoye saade se wo ya brante na wote wona sabi omobi asoma se kona kodi djuma we ya se oyo obi a owo wadwuma bi ya menyine se obwakoye saade no anase wo ye badwen ba menyine se obwakoye saade no adina nipa na okakire o se ko fa pikas ne ho ahwan kotu no onka nkire na busunyafo onka nkire ne ma onka nkire na yire so omomom kokoye saade no na wo na wo soma se kona koye sa okọ na ye chew ne da banka wagun sa ehọ na ba hu se ewiase ewoyi sa wotodo kona obedi hyeto ti sa wo ya ade a ema obi nhye kutupa ma wonfo anko ya ade bi enkogina obi asem so ema wo mom ho nko chew ese asem ono kan no me no kasai o police fo akachi a o police fo so mbra na asem no kan no mbra me yina no enti me tum rante ne fo se ema obi afa no nko je sa asem wi mu tina wo fie odwuma bi na wo jaje wodwuma ade echi amani hia wo se obeye adwuma obenya bi ade ma wo jire ene oba na enkodu obi asem achi enkonkonya asem Councillor Lutherodt asem okan enne hwese de abankawa egu ne nsa na wo so yenyawa yebeye wodai fatu hufo na ya noi ayede kan se bebrebe no yenhwe ne ye na ehira edome anowe ehira edome efise edimako edi nchene bibia beko yema efa wano no ti se wo kan asem bi na wo anhwe ye a abambofo enfo ahon nchew ti mitu mrante ne fo pa se Councillor Lutherodt asem okan ne de emfa na sem enye wodwuma eya abambofo odwuma omo ene wo kwan so omo bibisa omo ye enye me no mienu ti afutu amede mamo no se Councillor Lutherodt asem okan omo bi amfa no asem hia enkodi akire ema ebe wi asre no abanka wonko gunsa na enye gunsa ebia na wo anya kamafo ebia na wo anya jefo na ebe wi asre no ye do akotum akoda afiase so on se do kokun enwuramunam ni binukran on kra ya jeli no na wo a wo de nipa ho adwuma kokoye no wo anhwe a ene no de eba onyo bia enka bi ma medi wie kra no eye Uganda eye omopanyino oda no Chief of Defense edi nsem bia betu dwa se Uganda kromu ho ne de se Ghana ha se sia no bia sole a o proposal ma oba na obu nkotodwe na obu okrotim omutim ye planka yi bi na makohia o se ono ho de Uganda de se be ma bebu kotodwe aka akire oba se open no wato wafumbra ye bechew ajelew se obebu nkotodwe aka akire oba se
asuma say I love you, do you love me? Na so the ring or see etia mra kra omo ho ye nye saa de no Uganda so wo kru foforo de abit my but Uganda de be mo bebu nkotode say or se wo ba pe no haram wafum ye be chew the chief of defense Uganda do da betu ja say yen kan kire Uganda for the Ghana we Ghana ni na what to kwan ko Uganda and I say she wadum say o ko Uganda akọ propose am oba dia me sro ko a on pass ma shawo dem na ka kire oba na say asumete bia me do na wo ko bu nkotode dia o so wo ka kire oba say wo do no enye boni o but wo bu nkotode say wo do nkotode we ekofom aka kire oba na say wo do no ne dia haram koran chiri awo Uganda eno dia emeki na attempt say obeyesa onya ye pe abambofo be chew nti mitumi nyam Ghana fofo mam e wo ma nim say mo ko Uganda akoka kire man bi say mo ni je omo no mesre mo ene jai okwa ye ne simple emu ngododwe hye wo dem say mo pia kodidi a wo asomasi manager ho I love you but say o kotodwe nya kan fo mo de ende halam asama Uganda chief of defense say yemfa emra meto monim no o sa kire ne nsema sa aka say sa de na wo ka no Africa fo enye ya mamre ene ya mane ekura ene sa de no se bema se bi okofo oba bo oba no ka na waton wani munyam ama oba no se wunya bu nkire ema obi a na se waba fo mai dai ama nipa no tie ni kwa se bema de obu kotodwe ana obu nkire ere se ema oba se o ka chen se wani age ne ho Africa enye ya mamre eno no ye chini kura onton wani munyam ema oba ti sa de mi kura metinam se ene Ghana for so mi enye bia yemfa bi mra ha ade enye ya mamre de eni kwa se ekofa ede ba ha ene nim se Africa yenye sa de eye mrofo no na mo no omoye sa de de enye ti na kam se ke yemfa bi mra Ghana ha efi se suatra no adoso ye sua ne mabi ama atra ye do no ye na ade no kura no ye suatra no eno na ama ye kankon abafom se okobu nkotode obu mehwe video bi bema obu nkotode e ka kire oba nse ope no Ghana he ya o oba no hwe na sum o kan se ope no enim go asewi wei na so ka bia no oba no mo hye dem na se mu gina bontini ba bi na eno so obi ante omo eso omo yeso no mo sa de camera sa asi omo so no mo ye eno na ese mba no epe o se eno de enkan ya mamre kura ho nto no de Uganda de saa de no oyi ya haram ye be che watum timi ahwefo momayi na enyintum nanka Africa Ghana yemfa saa de ne binye de emra ha oman no emonwene ho meka bi nkire se eni kwa se ye bu ntwere e propose kire oba ana e bu ntwere e ka kire asometi se mesrew na won bia ya kotole na obu no obu ni se asometi mi pa chew ma menhwew bi go ba no be no obu kotole mesrew ma menhwew mesrew ma menhwew keke ma me mo ho ka me ofu obi abon ho kan o se bu kotole apa na chew se mesrew ma me mo ho ka keke o se da bi enye eye halam enye kura emwaye nti suatra no ono de so obi anya Uganda de on de ya de say no ma hye samra no se bema onya bu ntwere se o ka kire oba se woni gine ho a ye be che watum ye be arrest wo ti Ghana ye fensua na ye hwese so no ye betimi de bi aba ha mere me gidi se kemfa bi emra ha o so kire wadwene e wo comment section wo se wo gitum se the Uganda for ye no eye anase enye yemfa bi mra Ghana anase me yemfa bi mra Ghana o so kire wadwene e wo comment section no ase haye 24/7 so konkonsa efie